Nakon smrti Blage Zadre puno toga se promijenilo. Jesi li ti na neki način osjetio u daljnjim borbama, u zapovjedanju da nam fali? Pa osjetilo se jako puno da je izgubio se i moral ljudi, da je pao neki dio morala, da su svi počeli potonili, zapovjedanje se počelo u Borovu već i taj naselj prema tome gubiti, zapovjedništvo su počeli svi. Malo je, ja bih rekao, jedna vertikala čovjeka i osobine zapovjednika je nestala. I svi su to osjetili, svi su vidjeli poslije smrti Blage Zadre da se nam se bliži kraj. Ko je zapravo preuzeo zapovjedanje Trpinjskom cestom, a i Borovo naselju iza njega? Vodio se za zapovjednika da se vodi na dva dijela, Marko Babić i Ivo Kovačić. Naprimjer, kao Ivo Kovačić kao stari čovjek koji je bio tamo zapovjednik tam dijelo, bio s njime, on je kao preuzeo taj dio zapovjedništva i Marko Babić. Dok je meni pokojni Ivo Kovačić sad bilo zanimljivo, neka anegdota, isto još što sam ja rekao, čudnim okolnostima je ranjen u nogu bedro jedan put i završio je u Komercu, u bolnici. Kao kad je zapovjednik postoji sve posle toga dijela, pa onda je tako. Ali Marko Babić je taj dio preuzeo zapovjedanja posle Blage Zadre. I tu je dosta Ivan Kapular i ovi su odradili dijela zapovjedanja ulicama, ali je to bilo već previše, ja bih rekao, njih počelo se gurati da bi zapovjedali. A jela? Da. Tim dijelim ljudima. Dok je to mjesto bilo ponuđeno zapovjedništvo pokojnom Robertu Zadre, on nije htio da uzme taj dio na sebe, jer bi mi njega možda puno više slušali već ovako, ali dobro, to je, vidi, svi su imali mi svoje na svoj strani, svoje ljudi. Tako je, da. I onda kako je išao rat sve dalje, nas je bilo sve manje, njih je bilo sve više, nije više bilo toliko protuoklopnog oruđa, što nam je bilo najvažnije. I ti si se nastavio i dalje boriti na onoj liniji koju si prije držao ili... Da, ja sam cijelo vrijeme bio u Banijskoj ulici od Slona prema Čančarički kući ulici, kraj ulice. Taj sam ja na sredini tamo imao, kasnije sam imao svoj punkt koji sam zapovjedao položajem linijom ljudima koji su bili kod mene. Ima jedna anegdota, mi smo u kuća od Josića tamo, treća, četvrta kuća od njega smo bili dalje smješteni u jednom podrumu. Kuća što je bila porušena, a bio je podrum dobar i tu sam ja, bilo idealno mjesto. Niko nije ni pucao na nas, ni granate, ali kuća je već bila srušena. Nije niko računao da ima ispod podrum dobar i mislim nas je bilo 12 u tom podrumu smješteno. Spavalo i sve ispod. Držali smo liniju položaja i sve. Kuća do mene su isto bili dečki koji su bili za mene liniju položaja bili. Jer jednostavno sve je bilo te položaje koje smo mi držali Banijskoj, ljude smo namećali na linije da se drže svako kuće, jer iz početka je bilo to punktovi kuće, jedna, pa dve, ne, tri, pa jedna, pa sve, ali kasnije smo morali popunjavati sve jer se vidjelo previše bilo gusto i napadi su počeli, ja sam kompletno, kad sam imao vremena, cijelo vrijeme kad je bilo nešto vremena, mina i sve, sebi minirao taj dio. Bašte i one ulice. Sve položaje sam minirao, išao sam minirao, što više taj dio sam ulice minirao tamo prema njima, jer smo se bojali noći i sve su upadali. Oni su slali izviđače, sve radili, pokušavali da vide da im mogu proći, ali cijelo vrijeme na nama su se stalno lomile koplje, nisu uspjeli probiti. Oni su nama ušli 25. 25.10. Ne, 25.8. Ja mislim, još na početku rata. Da, dobro. Oni su ušli u Slon i zauzeli i ubili su, dečka je bio u glavnoj gardi, sad ne mogu se sjetiti kako zove, iz Kukevaca, poginio je, njemu su pucali u leđa, kako ležao. I mi smo, kad smo to vratili, taj položaj Slon, taj gdje je bio, poslije toga više nikad nisu ga uzeli dok se mi nismo povukli, nek nije bio pad. Znači, nikad nisu zauzeli tu ulicu i sve. Oni su onda probili nas tenkovima ušli i više poslije toga nisu nikad ušli. Tako da smo je uspjeli zaustaviti. Dobro. I onda se dogodilo presjecanje komunikacije između... Ne, prije toga se dogodilo sajmište, koji sam sajmište dok je bio i pokojni Blago išao vrećat linije
i položaj gore na Sajmištu. Sad je to negdje gdje je Kruno Mesar, 2 lovca, naselje, tamo škola, i tu smo mi stalno vraćali, borili se te ulice, naselje. Da, bivša Prvomajska ulica. Da, i Prvomajska i taj dio ulice. Tu sam vraćao položaj, non stop sam išao linije vraćati, sve. I tako da sam uspio neke stvari odraditi. Nismo ništa od nas, dok se nije dogodilo, jedan dan, sad to je bio 1.11. Sisvete, su nas zvali, ubijeni su, naši dečki pobijeni su u kući, to je, ja sam zvao to Kemotehrana, kuća to je kod trgovina Troku tamo na Sajmištu. To je kod mene, ta Nasijina kuća. Da. Bili su nam na straži policajci iz Čakovca. Da. Oni su pobijeni, bili su pobijeni i zarobljeni, ubijeni su tamo u podrumu. Dvojica su pobjegla, a ovi drugi ubijeni. Tako je. I oni su nas zvali da idemo to vratiti položaj, jer su nam prošli, tad već su došli, znači idu prema školi i sve. Da. Tad već su prešli na tu cestu koju smo mi držali, neku cestu gdje je taj trgovine sve. Da, znači vi ste išli čišćenje tamo Prvomajskom ili danas Bogdanovačkom ulicom, jel da, prema minimarketu, a mi smo iz položaja desne su Poderice ispred. Ne, ja sam išao iza desne su, ja sam skroz tamo išao od saditi ono naselja od Zdole, od grada, od Vuke. Aha, dobro. Bašta, tu sam je došao. Gore. Ja sam dolazio prema toj ulici, baš te ulice, i sad ona cesta i taj prelazim, ujutru bilo magla, znam, to se dobro sjećam, magla, onako nikako ništa, neka kišica pada i sve. Mi dolazimo i prelazimo sad tu jedan dio čistine, sad trebamo pretrčavati prema bašti, prema tima kućama iza leđa. I počne pucati mitraljez. A svi dvojica sam najstorica pretrčali i ja taman u pola toga on po meni počne pucati. Ja legnem dole na to iz kojeg pravca? Iz pravca minimarketa je pucao po vama? Da, minimarketa, ona kuća iza, taj dio. Pa onda si ti došao kod Crnog puta, da se sjećaš? Onda smo se čak možda i vidjeli u toj akciji. Taj dio, Crni put, ne znam sad, taj dio, ja sam došao sve dio, iza leđa, baš direktno kuća iza leđa, ja sam ušao unutra u kuću iza leđa, taj dio je Crni put, taj dio. Ulazim tamo i on puca i sve na mene, ja zalego u baštu, nekom bašti, glavica kupusa ispred mene, ono frca sve okolo. Pokojni, ovaj mi dečko Jan iz Tigrova, koji je bio, Lipi, ne znam točno kako se zvao dečko, sve i baci mi, ja imam nož sve svoje, on meni baci, danas imam taj negdje leptir nož u podrumu, kao pravilan leptir nož veći, baci meni njega, evo ti iskopaj sirov. Zajebao me. A ja ležim, ovaj puca po meni, ja nemam glavu dignuti. Oni su s jedne i druge strane iza nekog zemlje i sve skriveni, a ja na otvorenom ležim na ravnici, ovaj puca okolo. Ko mene šprca sve živo. Mataija je nas vodio. Mene je vodio Mataija od uzdole tamo. On je nas vodio tamo da dođemo s te strane ulicu. Da, on je išao tamo. I oni su prešli i svi u mene voti. Ja vičem, ovaj će mi platit, danas, rekao, nema ovoga. A viče, nije on kaže ni s naše strane, on je s druge strane kuće, ulica i puca, kaže vamo. On sad puca na pamet prema nama, kaže. On samo to kaže. Ja kaže, dobro. I mi pređemo, ušli smo u tu kuću, njih gdje su bili policajci pobijeni, vratili taj položaj i sve, i ušli i osigurali. Vlačimo mrtve, ovi drugi, a ovaj dalje puca sa druge strane i sve. I ja kažem, idemo do njih, kaže, ne može, trgovina, market je tamo, pa on je iza, kuća iza. Da, on je iza bio, u tome je problem bio. Ona ulica se dijeli, šta je Bogdanovač, to je Bogdanovač, kaže, nije ni Bogdanovač, već ona druga. To je još iza, prema ljevoj su Poderice. Da, ona ulica, dijeli, tamo kuća iza. Ja kažem, baš me briga, ja idem tamo prema njemu, sad pucamo. Ja u market, prebacim se, skroz se prebacim do njega, do kuća, one kuća, malo poviše nam, kao kanal, i sve, i kuće gore unutra. Ja legnem u kanal, sve i rana, sve imam i on puca. Ja uzmem bombu, ubacim unutra mitraljez. Eksplodira jedna bomba, on tu ništa, on se vrati, ponovo počne pucati. Ja bacim zelenu, ona eksplodira, on se vrati, počne ponovo pucati. A ja gotov. Još se ovi moji, sad počne smijeti, sad vide da sam ja lud, sad vi poješću ga. Ja ništa, ranac, kako sam imao sa sobom uvijek ranac, imao sam uvijek par limenki, ja kažem od piva i Coca-Cola, pune eksplozije, ja biram. Kola, pivo, ide pivo. Ja pivo upalio sam. Šta pijem? Ne, ja već imam, ja sebi radio, to napravio sve. I ja ubacim njima pivo unutri.
Ono eksplodira, mitraljez je odletio skroz do trgovine. Kuća se pola porušila i sve. Zid sve. Ja došao, ova dvojica nastradali, oni što su bili u sobi drugoj su palo na njih. Došao samo i potapšao i otišao dalje. Ja završio, oni ostali sve do kraja i voz. I voz vratio se, ja se vratio, više niko ne pucao. Ja preko ceste se vratio, lagano, ja kažem, vidim, niko ne puca na nas. Kaže, ovaj meni ti nisi normalan. Ja kažem, neće, on puca cijel dan na mene, Bog, neće. Svaka čast. Vodimo borbe u naselju šestopreterske. Tako da pokušamo toliko dana da zauzmemo to i onda ćemo imati kontrolu nad dole pad prema Vuki i kontrolu onoga centra grada. Ovo dođe kao šlag na tortu. Ovo su završne operacije. Sabijeni su. Ovo im je kraj. Vukovar je u potpunom okruženju. Vama nema pakta. Ukoliko odmah, bezuslovno, ne položite oružje, Jugoslovenska narodna armija neće snositi odgovornost za dalja dejstva i vaše živote. Hvala i vama, sve najbolje. Hvala ovdje na Beričku. Odlično, baš je lepo. Dobro, ide sve po planu, bit će još bolje. Pa mi radimo naš zadatak po planu i nadamo se da će uvijek ovako biti dobro. Sve bez problema, bez povređi, bez ranjenih, kada idemo samo naprijed. Nema nazad. Ajde, Petre! Brže, Ferno! Desno, uda! Prolazi! Evo, mene opet! Prolazi! Ajde. Kako se zove? Srbijanka. Bez persiranja. Rodom iz Prokuplja, živim u Novom Sadu. Vi ste dobrovoljni? Da. Ovdje se puci? Naravno. Puci. Šta sad? Rat je. Borimo se protiv Ustaša, brate moj. Srbija do Tokija! Sve su žene ostale po kućama, po Beogradu, po Srbiji. Muškarci su otišli u borbu. Ja sam ostavio školu i došao vam u borbu. Tu smo imali jedan problem veliki. Zbog toga što je na levoj strani ulica Otoka Križovanja i ukrštanja ulice 1. maja nalazi se mini market. Tamo su zažimale mitraljezsko gnezdo gdje je bilo i snajpersko gnezdo. Iz ovog bunkera koji je gledao odavde imaju tačan pregled na Prvomajsku ulicu. Vidite Prvomajsku ulicu. I snajpersku vatru iz ove garaže i sa ovoga krova. Ponekad i iz one kuće, ali iz podnožja. Znači ne sa krova, nego od ozdo. Znači to je uglavnom bila raketna vatra gdje su oni imali pregled i na jednu i na drugu ulicu. Jer baš sa onoga čovjeka je tukao malokalibarski snajper i pri prelasku kada bi samo pogodio čovjeka u bilo koji deo tela, napravimo strašne povrede i taj čovjek vjerojatno ne bi ni preživeo. Da je bio vojnički snajper, bilo vjerojatno drugačije. Tu smo trpili dugo vatru, nismo odgonetnili odakle nas tuku. Imali su jedno jako uporište ovdje, počnite sad polako za mnom. Imali smo ovdje uporište kod mini marketa. Vidite koliko je stučan od granata, uglavnom minobacačkih. Ovu ulicu iza ove velike kuće, znači drže kompletnu komunikaciju
Što znači da su bili jako dobro pripremljeni. Znači držali su sve na liniji. Uglavnom su linijski radili. Evo vidite sad. Odavde nas je tuko snajperom. Ima jako dobar pregled ove desne strane. Znači kod onog znaka za pešake, što ga vidite gore. A sa preke strane je tuko mitraljez, odnosno PAM. Držao je levu stranu, znači opet unakrsna vatra. Znači da su pokrivali kompletan teren. Ulicu 1. maja, a samim tim kad je pala ulica 1. maja, po meni pao je Vukovar. Scena ima toliko puno da bi se moglo da snimi ovdje 20 filmova. Da, recimo nekoliko scena ti da nam kažeš. Pa recimo scena kad za jednu noć baciš 27 sanduka bombi na jednu kuću. Treća je scena kad pretrčaš vatrenu liniju, a zuje municija ti oko glave, ispred nogu i iza nogu. A eto, sreći igrom slučaja ne pogodite baš nijedan. A nekoga pogodi pa ne... Ili ga rani teško ili lakše, ili pogine na licu mesta. Tako da... Taj dan me pokupio, kad smo se vraćali, Dugan nas zaustavio i sve, išli smo kod njega jer je pao Lužac. Da. Lužac je pao taj dan i probili su se tenkovi između Priljeva i ovoga 204, to je Adice, onaj naselje tamo, prošli su tenkovi onu vodu i močvaru i stali. I su oni zabili tamo prema Vukovaru. I on mene zovao da idemo pucati na njih sve. I došli smo mi, nas je bilo 4-5, bio je pokojni Bosanac, i išli smo pucati sa Osom i Zoljom na RB-om na tenkove, tu smo pogodili što su bili bliže. Dobro. A to ste pucali iz one kuća u Priljevu? Ne iz Priljeva, s ove druge strane gdje je 204 ulica sad, gdje je Adica, s te strane. Aha, dobro. S te strane smo pucali na njih, jer se te mogli dohvatiti. Znači od praca Šumara? Da, Šumar, gdje smo Šumar, Dugan nas dvojio do Šumara, tu smo išli. Tu smo mi bili i tu smo mi držali gdje je Adica taj dio. Te kuće smo i tu smo mi pucali na njih, pogodili 2 tenka, onda su oni počeli sa svime, ali mi više nismo mogli dohvatiti, nismo mogli dobaziti do njih ničime. Onda smo se mi povukli u Borovo, prema Vukovaru, još u Borovo na liniju. Onda sam poslije toga prebačen otišao sam, to je Budžak, jer je pop zamenio Slavujana za zapovjednika Budžaka bio. Kada je Blago poginio, pop je preuzeo zapovjedništvo i to su meni ponudili, pa ja nisam htio, pa je pop uzeo da zapovjeda. On je bio prvi istigrao sve dečko, pa je preuzeo taj dio zapovjedništva. Ja sam njom dolazio tamo i kad je bilo što je trebalo. I onda kad su oni tamo tenkovima krenuli taj ulica, nešto su zauzeli liniju. I kad je pop bio ranjen, onda sam ja išao vraćati taj položaj opet prema Budžaku. To je Pero Tromblon isto nešto pisao u svojoj knjizi. Vraćao sam taj njima položaj, opet da dođemo do kanala onog dijela gdje su oni prešli, gdje smo bili. Jer su oni preko kanala ušli vamo, tamo tank bio i sve pucali, a oni su nam ušli unutra. I prije to je ranjeno sam ja išao vraćati taj dio položaja i vratio sam. Tamo sam još neki ljudi bili, dečki, ostali su nastradali. Jer je ranjeni, to mi nije bilo jasno da su ljudi ostali na cesti, znaš, to je sve strah što ljudima radi. Izvukli smo napravili, vratio sam položaj i sve, da bi onda sam me prebacio, Kapular me prebacio jedan dio nazad na svoj položaj, nisam bio, nisam zajednicom. Otkud Kapular? Ivan Kapular je bio u Tigrojima, da, on je zapovjednik tamo im dio. Nije on vratio već, on je bio u zapovjedništvu tamo u Disovoj bio. Dobro. On je bio u tom zapovjedništvu, dijelu zapovjedništva, a on je bio, ja sam s njime, vidi, onda još imali neke okršaje, meni je teo zapovjedati, pa nije mogao, pa mu je doktor njemu rekao, me teo, bio ljut, teo što nam, jer sam ja uvijek bio na svoju ruku, znaš. Išao sam na svoju ruku i onda mi je rekao doktor, pusti ga, vidi, kad se ratuje, on ti je tu. Kad je mir, pusti ga, on ide svojim putem.
On će primjer, on ide svojim, nemoj ti njega opterećivati, njega pusti, on ti je uvijek tu, ali on ti je uvijek siguran, ovi nisu, oni neće pobeći, a ovi će pobeći. Njega pusti, kad je mir, nema ratovanja, pusti njega di on ide u bolnicu, obiđe ove ljude, sve, ja sam autom, ja svojim putem idem. Kad je akcija, prvi si u akciji. Ja sam u akciji, da. Nema, kod mene, ja sam tamo. I onda smo, ali prije toga smo ja i pokojni Maniko Bosanac, prije što, kad je bio ranije posle, tamo na ulici Banjski, mi smo nabavili minobacač 60 mm. Nabavili? Da, nabavili. Dobro. Neko imao viška. Dobro. Jel mi smo... Su namjetnici imali viška ili... Ne znam, nije biti imali su negdje viška, ali naši to nisu im trebali, ne znali se slušati. Niste znali slušati. A nisu imali granata, a mi smo imali granata. Dobro. Mi smo išli granate uzeti za RPG, a dobili minobacačke 60 mm. Dobro. Nam dovezli. Onda smo, pošto smo imali minobacačke, morali smo imati minobacač. Pošteno. Pa smo si išli kupiti minobacač. Što ja kažem, idemo kupiti negdje. Negdje ih ne koriste, ovi imaju 4, ne treba im 4. Aha. Dovoljno su im i 3. Dobro. Tako? Je. Jedan, dok se oni vrate, jednog nema. Da. Jedan otišao, dobio noge. Sigurno je sigurno. Dobro. Kaže meni, kad je isto normalno. I ja i on došli na liniju i sad gledamo, snajperista nas tamo gađa iz Borova sela Strepulje kuća. I sad će ja njemu biti oko, da on puca, to je onako malo zanimljivo, koliko smo mi znali o tom svemu u ratu. Sad, ja njega navodim, kuću sve, može, on na nišani granatu prvo ispali, blizu toga 10-15 metara padne, ja vičem, lijevo. Znači neko je znao? Da, on je znao, znali smo mi. Da, na uniša, sve smo ja znali, mi smo sve. Na nišani on to sve nametne, da sve ispali, padne. Kažem ja njemu to 10 metara lijevo, 5 na 5, znaš sve, ja to odgovorim. Kaže on može. Drugu ispali, kaže gdje je pala, ja kažem nisam vidio. Dobro. Kako nisi vidio? Ja kažem nije pala, još leti Bog, to nemoj zvrkati, nije pala. Nije, nema je. Ja što vidim, ne vidim da je pala. Ja ti nisi normalno, što jako si mi naveo? On sljedeći put uzme na nišani, izmjeri kako se treba, ispali blizu. Ja ga pomjerim koliko treba, 20 metara desno, 5 metara naprijed, 20, znaš, ono sve ja kažem, on ispali, ja i ne vidim di pala. Ja kažem meni, ti nisi normalno, šta ti meni govoriš, viče, ja se imam svađam. Ja kažem, ti nisi normalno, što radiš, Bog, kako to ispoliš, ne vidim di je pala. On izvadio osigurač? Ne, sve ja izvadio, sad ću ja do kraja. Dobro. Ispali on treću, isto ne vidim, ja kažem, ti meni zajebaš. Vidiš, prva dobro, druga ne znam gdje je pala. Pa šta, kako ti do mene navodiš? Dobro, ako ja kažem za 20 metara, da si 100 metara promašao, vidio bi da eksplodira. On ne vidim da je eksplodirala. A šta ti meni? Ja kažem, ajde ja vidim kako ti pucaš. Kaže, on može. On na nišani metne i sad uzme granatu, meče, glavu okrene i meče. I ona eksplodira, odleti. Ja stojim izdalje i gledam. A on je, mi smo na brzinu, lafet na cesti, mali. I kako on eksplodira, lafet se svaki put pomeri. Naravno. Na donji dio. On to ne vidi kad je glavu okrenio svaki put. I normalno, svaki put je trag na cesti i on toliko koliko se pomeri nazad, toliko naprijed, odlati 2 km naprijed. Ja njemu kažem, pa ti si normalno, ja kažem, ti na mene vičeš, pa ti si kriv. Kaže on, zašto? Ja kažem, pogledaj ovo. Ja kažem, pokažem sad na nišani, ponovo, ja ću sad mećati, a ti gledaj šta se događa. Ja metam ponovo, uče, a jebote, vidi, pa kaže, vidi gdje je problem. Ja kažem, samo da si metio, nije ne na cestu, da si na reub metio gdje je trava, malo stisno ne bi bio problem. I mi metili sljedeću, metili na mišlani, on ispali, ja oko pomeni, rekao, pogodak, rekao, vidi, došli smo mi do ciljeva naših, do naših ciljeva. Ali dobro, mislim, tako stalno neke stvari ima negdje. Isto, tako smo sa transportera ukrali pampa, smo napravili na odnom zvonicu da napravi na kolica, onako metno na kolica, nosač. Koja kolica? Kolica obična. Što se gore kolica? Da, u šarafe nosač, sve, metne dole postoje redenike da imaš sve kutije. Dobro. Gore metne ti od bicikla volan košice. Nemoj me. I tako se puca. Tako smo pucali. Što čuli bi mladi, šta su radili? Tako se pucali, nama otvornici su radili tako da nam prevodna... Znači na kolicima, da ga može gurati. Pam, i tu kod kolica od... Ne, gore, ti kolica parkiraš, odmah gore, da ovo stojati, nišaži ti pucaš. Tako je, da. I pucaš tako. Svaka čast, dobro. To imaš, mora si se snaći. To je brzo, jer ti ne možeš ta pam je velik postaviti
pucati, ostaviti dok ga nosiš, on te pogode. Ti dođeš, ispališ na brzinu i za 3 minutu si već nestao, dok oni dođu počnu pucati, ti već tebe nema. Napustiš ti već, sve se menjaš položaj, pozicije. Ako smo mi radili. Evo, dečki na Sajmištu su gore na, ne znam, onaj mali kamionić, pa su ga tamo iza stavili, pa brzo s kamionom ode, ali ovo na kolicima. Da, kolica, ti nisi mogu ode ulicu kamiomet, ništa nisi mogu paliti vozilo, ti nisi mogu auto paliti kad te čuju, sve. Ništa, ali mi smo to kolica, na brzinu kolica, izguraš, metneš, ispališ malo i samo se povučeš. Bravo, bravo. I to je bila anegdota samo i Marinko Bosana. Ima još jedna zanimljiva. Napad na nas, ne znam sad koji točno datum, i pucao me iz mitraljeza. Izlazi man iz bunkera, gdje je ubio podrumu i imali smo im mrežu kao onu šarenu na bunkeru s tom. I stane im tamo iza nje, a on, Marinko, postoji i pucao trombone na njih, kao oni su povlači, pucao trombone. Ja kažem njemu, nemoj više, Bog te, tu ćeš nas naći, pogoći nas koji. Kaže on, ajde ispalim samo još ovaj. I on ispali taj trombon, tup, i ja i on nešto stanimo, stali ovako, naslonili se na zid, taj bunker zid, i jedan put čujemo šup i kroz zid, i zabije se među nas. Tup trombonu u zemlji. Ja i on se gledamo. Više on meni, a joj, ja kažem, jesi vidio da nas je našao? Kaže on meni, je, ali to ne eksplodira. A vidim, mi zabilo se, kako bilo na zemlji, sve nekako zabio se on. Ja kažem, vidim, nije eksplodirao, zanimljivo. Kaže on, daj da vidim, ajde vidim. Izvadi on njega, gleda, a ovaj nije osigurač otvorenja. Kaže on, a mogu sad njega da im taj vratim? Ja kažem, taj im može vratiti. Taj nam nije ne treba, taj im može vratiti. Znači, oni su radili te gluposti, da, s osiguračima. Da, pucali su, vidim, isto se na brzinu, ne znam, pola njih isto nije znao. Isto, sa osiguračom. Sreća, pa ispali su osiguračom. Pao između mene i njega pola metra između nas dvojice. Koliko te puta, dragi Bog, spasio. Da, pa pao to i pao mi je u negdje 9. mjesec na Trpinskoj cesti isto. Tam kad sam bio sve čišćen, bio je sa mnom pokojni Robert, bio je Mirko, Brekalo, Mauzer, Tomica, svi mi i padnemo i sad se dogovorimo, ako se vraćamo čišćenje, oni njih, pješadiju sad odbijat ćemo, znaš, tenkovi smo pogodili, sad pješadiju što idemo. I sad stali kuća dvorište iza, ne vidimo ništa, razgovaramo i sad gdje ide koji položaj će vratiti. I padne tromblon direktno med nas i eksplodira. I to kumulativni. Ovoga opeče, ovoga razreže. Mene pod okom rez napravi, razreže. Pa ono je nas 10 kumulativnih tromblon. Eto, ja kažem, našo nas je, znaš kako. Ali to je Bog, vidi, ja kažem, to je samo... Nema tu, vidi, u tom ratu, ako ti nije bilo suđeno, nisi preživio. Samo si ti to vrlo brzo shvatio. Znaš, mnogi ljudi su, bojali su se, paničarili su, zamrzavali su se. A tako si mlad bio čovjek koji si to shvatio da zapravo tvoj život, kad dragi Bog kaže, poginit ćeš umrijeti, to je to. Ja sam vidio, ratao sam, izašao sam 5 puta pred njih, direktno pucao na sve, sam preživio. Čovjek koji je bio sakriven iza, poginio je. Tako je. To je to. On je poginio iza, tamo sakriven iza mene, Meta ga je pogodio, a ja sam preživio. Mali od ovih isto prijatelja došao je na liniju položaj, mi pucamo na te transportere, tenkove, oni idu baš tim kad sam ja stajište transporter, što sam ja rekao da sam pogodio u travi, u ovome, pucao je na nas kuće i sve iz Pama, ja stojim na bani, na autobusu i gađam ga zoljom, a dečko je bio na kuća, 4-5 kuća iza, u tavanu, u blokovima zido iza svega, samo je povirio kroz dasku, kroz rupu da vidi transporta i Meta ga je pogodio u glavu. Tako je. A dok sam ja pucao ovdje s sve strane bio na bani, njega pogodio tamo. To je ono gdje je suđeno, sklonio se i sve. Tako je. Tata je bio Sime pored njega, tata ga je vodio da bude Sime na položaju, da ne bi nastradao, da ga čuva, da ne bi bio s nama, isto ga je, a ovdje je bio Sime poginio. Strašno. Da, to je ono što ja kažem, sudbina ljudi. Meni je isto bratić poginio na, to je Nova i Stara Banijska, pa ona, to je Lička, ja mislim Lička na dole, je li tako do kraja Lička? U Ličkoj ulici, tamo su bili ovdje policajci, sve položaj. I granata je pala na cestu, gdje su oni bili autom, neki fiču, gurali da upale da idu. I niko od njih, pala je od njih 10 metara, nije niko ranjen, nije ništa. On je bio 23 metara dalje u kući od njih tamo, u kući sjedio,
zatvoreni prozori, barikadan, sve čistio pušku i Gelar je prošao i pogodio ga u srce njega. Da, to je sudbina, da. I to, što najgore, ovi su gledali, ovi vani, niko nije išao do njega, on je bio unutra na računu. On je došao nakon 2 sata, on sjedi za stolom, naslonjen, direktno ga u srce pogodio. Mali komad Gelera, prošao. Da. Znači, to nema pravila u tom dijelu. Tako je. Dobro, i onda je presjecanje komunikacije Vukovar-Borovo, znači iz pravca Lušca su zauzeli Cafe Bar London i evo, tada sam ja tebe upoznao, ja ne znam da se ti mene sjećaš iz te akcije, ali dakle, Lada, Tihomir i ja smo jedini ostali živi iz toga Cafe Bara London. On je bio u plamenu, mi smo pretrčali na drugu stranu Priljevačke ceste, Lada je bio ranjen, čini mi se u prst ili u šaku je bio ranjen i kad smo došli do prvih kuća preko puta ceste, onda je Lada rekao da ide u Komerc, da je tamo pričuvna ratna bolnica, da ga previju i to. A ja sam ostao tamo i kako su nam dolazili ljudi u ispomoć, ja sam im govorio gdje su tenkovi, gdje su oni, gdje smo mi. I sjećam se u dvorištu te kuće gdje sam ja stojao i dočekivao te ljude, došao je jedan čovjek sa ručnim bacačem i sa njime je bio jedan visoki, jaki čovjek, imao je kacigu na glavi, imao je pa barem 110 kila, znači baš ono... Tyson? Da. I ja sam odmah tog čovjeka s ručnim bacačem doveo do ruba kuće, evo pogledaj, taman je tank M84 izletio na to križanje. Dakle, to je bio rani poslijepodnevni sati i on je odmah napunio, jel da, mislim da je bio ručni bacač ili osa. Ne, ručni bacač je bio ili osa. Ručni bacač došao sam, ja sam preuzeo od... Ali to kasnije, evo, ovo je prije tebe bilo. I ništa, on na nišani gađa tank, ja mislim da ga je pogodio u gusjenicu i sad, kako je... Sad ću reći ovako. Ali ček da završim ja priču, onda ti ispričaj ono što si ti vidio. I čovjek se malo odmakne od ruba i išao je samo provjerit da vidi šta je pogodio. Ja sam stojao kraj njega i tank je vratio za nekih 5-7 sekundi je možda prošlo, tank je vratio i udario je, pogodio je točno rub te kuće gdje je bio taj čovjek. I to je bio tako jaki druk, mene je bacio u dvorište, a njega je bacio skroz, pa skoro da je došao na cestu Priljevačku. Tu ima koliko? Više od 10 metara je taj čovjek letio kad je pao tamo. I ja sad dižem se u šoku, prašina i okrećem se, a u dvorištu je stojao taj jaki čovjek, on je valjda nosio mu punjenja ili ne znam šta. I ja sad njega, ja sam tada bio mršav, danima nismo jeli, borbe smo vodili od ujutro, ono, totalno iscrpljen. I ja sad velim, dođem do ovog čovjeka, ajde, idemo čovjeka izvući, možda je živ. I dođem do njega, uhvatim ga za rame, čovjek se zaletio. Znači, 110 kila, čovjek, ono, ljudina, ja njega ne mogu pomjeriti kako sam zaletio od tog šoka. I ništa, trk po tog čovjeka, izvučem, nekako ga dovučem do dvorišta, onda se i ovaj odledio, pa smo ga odvukli skroz iza u kuću. Ja sa njemu pipam pulsa ne napipam, on je sav bio krvav, valjda od tog rebotina, ne znam, od žbuke i što ja znam. I tamo nam dolazi 5 ljudi iz pravca Komerca u dvorište i ja sad kažem, evo čovjek je gađao tank, bacilo ga ubijenje, da mi to vidimo i ja ga odvedem do čovjeka, ponovo pipam puls, nema pulsa i one su imali nosila, bilo ih je 5. I veli taj neki njihov vođa grupe, veli odvešćemo mi njega u Komerc. Pa ja velim, pa nemojte ga odvest, tu imamo napad, možda će nam ovi sad dalje, još je dan, možda će nam dalje probiti. Ne, dečki će njega odvesti u Komerc i svih njih 5 odoše sa čovjekom, znaš, ali čovjek je ostao živ. I ubili su ga kasnije, ono kad su ljude vadili iz Komerca. A ne znam nikako ko je taj čovjek koji je gađao tank. Puno sam ljudi pitao, ne znam niko reći. Ne, sad ću ti ja reći. A onda sam kasnije, nakon pola sata tebe upoznao, kad sam išao više prema onome crnom putu, vidim jednog lijepog, mršavog mladića koji stoji sa PKT-om.
Ultimaxom. Sa Ultimaxom, A ovi su već, Tenk je još uvijek bio tamo i pucao je, koliko se ja sjećam, ali počeli su već i pješaci okolo, ne znam, pretrčavati to i eto, tu smo se upoznali nas dva. Ja se tebe sjećam, ne znam, jel se ti mene sad ću ja reći, prvi dio. Ajde. Tog dio Urca, ja sam bio u Komercu, išao sam se kupati i tamo srediti i tamo sam se sređivao, došao je čovjek neki od ovih topova, nešto, ne znam, topnika ili šta tamo su sad bili topovi iza, da. Rekao, to te je bilo. Da, negdje, znam da su bili došli. Ja je došao i rekao, izašao je transporter na cestu Vukovar, prelaza kod Londona. Ja kažem, dobro, gdje je to, tamo i tamo. Ja onako u uniformi imam Ultimax sa sobom i ranac imao sam 2 bubnja, mislim 2 ili 3 bubnja. Ja kažem, daj, šta kaže transporter? Ja kažem, dobro, rekao, daj mi ovima da je uzeo 2 zolje. 2 zolje uzimam. I taj Ultimax idem prema s njime tamo. I mi dolazimo, ja dolazim na onaj crni put, kuću i gledam. I sad ja izlazim vane, sred ceste stoji Tank 84. Tako je, 84. Da, i ja uzimam zolju. Odlazim do prvoga, onda su te kasnije, do prvoga on je jablana, ono što je bilo, dopuzam, puškom i zoljom. I konj, to nisam razmišljao onda, jednu zolju sam nosio sa sobom, i pušku, i dođem do prvoga, dignem se i pogodim Tank 84 u gusjenicu. I vraćam se, ponovo vratim se, idem po drugu zolju i ponovo do drveta i pucam od drugom zeljom. Jel si ti tada znao da ne možeš uništiti Tank? Da. Znači, baš si gađao? Jel sam ja znao da 84 ne mogu uništiti kada pokret, to me sa zoljom. Tako je. Već sam ga gađao da se stane, da ga stane. Jer sam to gađao da on stane, jer on stao, ta 84 je stojala. Tamo je uništena na kraju, tamo bilo. I onda sam uzeo zolju ponovo i onda sam mislio, pošto mi stoji ne mrda, sad ne mogu sve, pokušao sam je pogotovo sastav kupola i svega. Ali mi je, pošto vidi, ti zoljom isto imaš nišano odstupanja. Da. Moraš biti, imaš sreću, što ja kažem, svim tim RB-om, RPG-om, sa tim svima, onda si mogao u sastav pogoditi samo srećom. Da, jako teško. Vidi, ja to znam. Vidi, mogo si puškom ga jedva pogodiš taj sastav, a ne da ga svojim pogodiš. I ja uzmem tu zolju, rekao, aj pokušat ću malo, baš dole ispod da mi se zabije u taj dio sastava, da im baš strah, da izađu vani iz njega, znaš. Pošto sam sad stoje, ali okreću cijevi, pucaju. Idem sada pogodim to. Ja ispalim zolju i pogodim, malo više mi ode, jer daljinu nisam dobro cijenio. Pogodim i odbijem se od njega. To mi se već drugi put dogodilo da mi se zolja odbije. Da mi se odbije kao nešto, šta, od njega gore. I onda se počeo po meni pucati, ja se povukao. Vratio sam se za kuće, onda sam uzeo RB. Uzeo sam RB. I onda tog trena kad su to bilo, i onda sam ja došao, zvao Kapulara i ovaj da moje dođu. Svi tamo da su probili London. Onda su naši drugi svi krenuli dolaziti. Sve i Marka Babić, pokojnog i sve su krenuli od svoje drugo dijelo. Haramina je prešao na drugu stranu ceste i ovi vraćati ulicu. I taj dio, a Džagu i oni smo zvali tamo da zaustave. I onda su vam na cesti, ja sam taj crni put bio gledao, da pucam. I krenuli su tenkovi, pošto 84 stojala prema nama, nismo im mogli pucati. I zaštićeni su bili, a druga, krenuli su 3 ili 4 tenka, krenuli su gusicom, krenuli su prema Vukovaru, krenuli da pucaju tamo. I oni su krenuli tamo na nju da pucaju, a meni s leđa, ja sam uzeo RB, bio je Tyson sa mnom i bio je, a jebote, sad živiš u Borovu, jebote sad mozak. Imena su nam da, sad znam, stalno s ime jebote. Gažo je bio sa mnom. Ta RB i sve. I ja uzmem RB i pucam prvi tank iza. Sreća, ja ne znam, ne mogu, jer oni tenkovi, oni što su se zabili prvog tamo gore bili, u Vuku i ono sve. Na Lušcu, T55-ice, da. Oni su se zabili gore u Vuku i sve zapali i onda su izvukli. I oni su izašli, ovdje jedan dio 84, jedna dio su izašli van da pucaju, tu se jedna ta izašla van, možda je druga tamo kasnije da imala isto došla položaj, uzimala, došla je. A ove su krenuli 55-ice prema Vukovaru. Tako je. Ali,
Sve su prema Vukovaru pucali, oni su tamo njih pucali s one strane, a ja se leđa, vidim sve 55 i svaka ima bure goriva na sebi. Jer zašto? Jer su oni ostali tamo bez goriva i sad su natovali sve i krenuli su zajedno tako s time prema Vukovaru. I ja iza leđa. Da, i se sjećaš kad smo pogodili, kad su govorili da jako eksplodiralo da je bila vatra velika. Su gorili, da. A ja sam 4 komada i njima s leđa pogodio sve u gori iza. Svaka čast. Jer četvrti kad sam išao pucao, jedan sam spalio iz RBA. I to se sve sa crnog puta. Da, crnog puta sam iza, direktno s leđa s boka pucao. Pa na njih jedan, drugi, treći ispalim, četvrti tank izlazi, ide, sad pokreće sad za njima. I ja punim RB, ne mogu da nabijem minu, jer je sad prljav. Jer prljav neće osigurati da stane. A ovaj ide, ja nemam vremena. Ja uzeo RB, onaj u zemlju ovako i nabijam ga u zemlju, da usjednem. A viče pokojni Gažo, viče ti nisi normalno, nisu nas ovi ubili, ti ćeš nas ubiti. I bježe, ti ćeš nas ubiti, ja kažem ne, vidi, fali samo malo dupa, jer svaka mina na RB ima onaj urez gdje mora usjesti da bi se aktivirala, to nisu puno ljudi znali zašto to služi. Nemoj me. Jer ona, vidi, oni metnu minu, idu da puca, neće dopali, jer nije usjeo taj unutra i moraš usjesti. Ja ga nabijem, upalo, rekao dobro je. I ovaj tamo ja dum, ispalim, bum. I tenk gori. I stanem, i sad ponovo. I onda su tenkovi, onda se više nisu išli prema njima. Već se okrenio, ona 84-ka, sjećaš, krenula prema Borovu, što je išla. Okrenula prema nam. Je li to ta što je bila ostala na križanju? Ne, ta je bila još na raskrižu, a ova druga je krenula. Tako je, ta je krenula, ošla oko nje i išla direktno prema nama. 84-ka, pošto sam ovaj pogodio, pucala. I puca prema nama i nije pokojni, živi. Pero Tromlo, on dolazi sa osom. On dolazi tamo, nismo uču osom. I sve tamo. Ja kažem, vidi, RB, imam taj RB, više, kažem Tropšek, bio je Goran Tropšek, ne znam viško, ja dogovorim, dao mu i reka, ajde očistim RB na brzinu, da bi mogo pucati mine. I on uzme čistim RB, i Pero Tromlo dolazi sa osom, on će pucat sad na tank. Ja kažem, ide, pazi, ne možeš izaći ovdje van na ćošak, jer puca snajper, stalno puca na van, ne može, ja sam još bio 2 puta izvirio, skoro me pogodio, jer direktno puca na nama, a nemamo dalje. Rekao, ali ide 84-ka prema nama, vidio sam kroz jedan kuću, onako prozorčiće, zid, to je rupa mala. Ja sam vidio, ne mogu pucat na nju, ali vidim da ide prema nama i puca, dere se, i puca po kućama i po nama. Kaže on meni, nemaš brige, sad ću ja osom izletiti van na brzinu i spavati i pogoditi. Ja kažem, ne možeš, pogodit će te snajper, a neće. Snajper, pa da. I on, tog trena stojimo i ovako kuća stojimo na zid. Ali i ona 84-ka je još radila da, pucala mitraljist, da. Ja kažem njemu, pusti to, ti ne, kaže može. I on kako je izašao van, da krene van, tako ga pogodio snajper nad koljenicu. Da. Dole. I on padne, sad padne on i osa van kuće. Znači, i ti si izvlačio isto tog dana. Ja stojim sad i on viče, kuka boli, dere se, još više pucaj. Ja kažem, prestani tu derat. Snajper čeka. Ubit ću te ja. Ja kažem, ubit ću te ja, bok, samo šuti ovdje. Dodaj me, izvuci me. Ja kažem, ne mogu te dohvatiti. Ja kažem, ja vićem ovome, dodaj mi remen od pušku u neku. Šta, ja njemu nabacim na nogu i tu, i nabacim me na ran njenu nogu. I ja ga počnem vući, on počne vrišti, ja kažem vidi, ja nemam druge, ili ću te ostaviti ili te vučem. A nemoj, ja njega izvučem i Tropšek meni do mene dođe, on bio je Dule, Duško Vuković. Ja mislim da je Lada Mal, nisam sad siguran ko je bio. Ne znam, nije 4 bilo tu. I oni skinu vrata sa kuće, metnu Peru na vrata, meni ostavi RB i mine, i moju pušku Ultimax, i idu. Ja sam izvuku Peru i izvuku još i osnovnu. A ja nisam nikad pucao s osom, vidi. Ja nisam imao osu, ali nisam nikad pucao, nisam imao priliku da pucam. I sad mi je problem da izađem van, da pucam ten tek s osom, ne znam kako što radi. A RB imam svoj, ja uzeo RB, napunio, stao iza zida kuće, danas mi to ono u glavi. Zato sam rekao da Bog ima svoju namjeru u životu, sudbinu, za svakoga cilj. Izlazim van iza kuće, tank ide puca dalje, ja stojim i vidim. I mislim, šta sad nema druge, ja uzmem ovako prekriže, Bože pomozi, ja ili on, nema treće opcije, sad ja moram izaći van da pucam ga, ja pogodim, zgazit će na sve. I ja uzmem RB, taj izletim van na nišani, već ga na zid, već im nišane poklopim, sad sam samo da izađem, da se izbacim,
Kako sam izašao van, izbacio, samo sam vidio u nišanu tank, nisam ja nišanio di ide granata, samo sam stisao. Kad sam ja istisao i ispalio, osjetio sam udarac, 1, 2, 3 udarca sam osjetio, znaš, pogodio me i izbacilo mi RB, RB me ostao u ruci, ovako ja iza, bačem, stojim, idem prema njima, nisam ja ni vidio ni šta je s tenkom, ni ništa, i dolazim do Tropšeka, daj mu, rekao, evo ti RB, aj vidi ponovo s njim ga očistim i ga sredi, rekao, sad ću vratiti, idem, rekao, ranjen sam, pogođen sam. Kaže, on meni di, ja kažem ruka, vidi, meni još imam komad u ruci, ruku i rekao i rame imam, a imao sam jednu pancirku u rame, mi krvari sve razbino. Ja kažem, idem za bolnicu, idem u Komerc da me previje, to riješi pa se vrata. Filković. Aha, Marko Filković, da. Njemu sam dao Motorolu i on došao i vezu da drži zapovjedništvo da ljude tamo, da se položaj čuva. Dok mene nema da se liniju. I ja to njemu ostavim i odem u Komerc, vratim se iz Komerca za 1 sat vremena. Samo da se vratim na sekundu. Šta te drug sad ću treba objasniti. Geleri, šta te je ranilo? Pogodio me snajper. Ja sam mislio da me snajper pogodio u rame. I da me otkine rame, pogodio sve. Ali kasnije kad sam došao u Komerc vidio sam. Snajper me pogodio u rame, pogodio me pancirku. Ali me otkinio komad pancirke, prvi metak, drugi mi je štrajfo rame. Samo štrajfo rame, nije ništa, samo zrez mi napravio onako meso i sve. I imao sam komad gelera u ruci zabijeno tu, ali tu nisam znao čega. Ali krvari, znaš, nešto da me je dobilo. Kad sam se vratio kod njih da uzmem RB ponovo da pucam, Tropšak mi kaže ne može više pucati, RB ne valja. Ja kažem zašto? On mi digne RB i pokaže RB, kako sam ga imao na vratu tu, da je prvi metak je mene pogodio RB u vrat. To je mene spasilo. I on je mene pogodio, zaneo me, pa me drugi pogodio pancirku u rame i treći mi štrajfom. Zato to me spasilo. Svaka čast. Jer on mene gađao u glavu, pogodio u rame, u RB. Ali, tank, taj koji je išao, ovaj mi pokaže, on direktno sam ga pogodio sastav kupoli u. Svaka čast. Direktno vidi, tank je pogođen i hodirao. Pogođen granata, ja sam njega vidio, samo ispalio i otišao. Direktno granata, ja nisam vidio gdje je išla, šta je išla. Ne mogu reći, ja sam nišanio. Ne, ona je pogodila sama, je pogodila gdje treba. To je Bog je vodio. Bog je svoje napravio, ja kažem. Vidi, ona je direktno ušla gdje treba. Tank se pogođen i eksplodirao kasnije. Kaže, ovaj meni Bog te, kako si ga tako? Ja sam vidio siluetu tanka. Ništa nisam ja nišanio. Ja sam vidio, poklopio siluetu i ovo ispalio i sad šta bude. Tako je, svaka čast. Kaže ovaj meni, ali to je sreća, vidi, ja kažem, to je sudbina, vidi, tu te sudbina nosi. Tako je. I tu noć isto, kad su prešli, ako se sjećaš tu noću, prešli Arkanov, njihovi sa transporterima prebacili se za silu da idu za Ozak, jel tako? A ja sam imao ošao Ultimaxom, dole u livadu tamo od Zočekoji, da di su se iskrcali, ga nije istovarili, otišli transporteri, mi izrokali, bombe pobacali, i pobjegli. I oni su ostali tamo ležati, kukati sve. Transporter krenio, mi pogodili transporter, više nije niko teo prijeći, do jutra nije niko išao nigdje. Tako je. Oni su bio stajac, onda do jutra su ležali. Niko se do jutra nije mrdo, jer transporter koji je išao po njih pogođen, sve je nastradalo, svi su odustali i više se nisu vraćali. Kažu, meni, kako ste se tako bili pa? Ja kažem, mi najbolje tako odraditi. Je. Svaka čast. Ja sam išao i sad jedan drugi dio imam sad nekim ljudima koji moramo ovaj dio. Poslije toga datuma, to je bilo 12. na 13. već. Ali čekaj, da završimo. To je bio prvi dan, ali ti si vodio teške borbe i drugi dan kada si sa sred ceste pucao sa... Ajde, to ispričaj, to je važno da mladi. A to je bilo drugi dan kad sam išao, kad smo vraćali taj dio, njih, dostavljali pješadiju i sve, na sred cesta, to je, ja to zovem drvored gdje je. Ja sam onda, s tog mjesta sam ja pucao i zoljom 2 puta na tank. Tako je. I onda sam došao na sred drvoreda, tamo između njih, između 2 ceste priljava, legao kod zadnjeg drveta, sačekao pješadiju koja ide prilazi cestu da malo Ultimaxom i on sam preko po njima da padaju, malo da niko nije preko. Sve što je išlo pomoć ovima što su nas radali noć prije nije moglo preći. Više ni tank, jer onaj tank što je bio tamo,
na sve ceste 84 i njega se je bilo pogodilo. Tako je. Da više nisu mogli ni to imali, nisu imali ništa tu potporu i ove su bili, već je bilo počelo biti. Ali ne znam, ja isto I ti sjećaš tog prvog dana, sad te špitam. Ajde. Ti sjećaš taj prvi dan kad smo mi ratovali i pucali? Dobro. Da je jedan auto, Jugo ili Fićo proletio iz pravca Vukovara u Borovo pored tenka, obišao njihov tenk, iskrenio i na crni put. Pucao na njega. Da, nevjerojatno. Da, to ne znam ko je bio to auto. Ja isto nisam. To je bio prvi dan. Mi ratujemo, pucamo tenk, pogađene sve. I oni, jedan put iz Vukovara ide auto, njih dvojica u autu, voze se, obilaze tenk, prolaze i na crni put kod nas da ulaze. Neko mi je pričao to, da nisu znali zapravo da se radi o napadu. Da, oni su iz Vukovara se vraćali iz bolnice, negdje gdje su bili. Svaka čast. I sad da se vratimo ovo, znači ti pucaš po njima, međutim, oni su ti uništili Ultimax, koliko se ja sjećam, pa ispričam malo to. Da. Kako sam bio pucao po njima na Ultimaxu i sve, tako su mi pogodili u bubanj i u pušku. Metke su mi zabili, nisam više mogao, taj Ultimax mi je ostao zablokiran. Da. Sve i onda sam uzeo od pokojnog Haramina, je bio ranjen. Ispričaj, znači prešao si na drugu stranu s Priljevačke ceste. Da, s Priljevačke ceste, da, crnog put, gdje je crni put. Da. I prešao sam na drugu stranu ceste, tamo gdje je drvored i sve, između drvoreda na sredinu, zalego i pucao na njih. Da, i tamo su isto naši dečki išli čistiti taj dio, pa je poginuo, pa si zaradio novi, pa ispričaj to. Da, išao je tamo Haramina i dečki koji bili su Haramina, bio je Lero je isto poginuo, dobio metak u glavu, i kad su bili čistili, vraćali taj položaj i onda, kako se zove, pošto sam ja bio Ultimax taj koristio, jer mi to puška bila lagana, brza za pucanje, sve, jedino što je bilo teško puniti, bubnjeve, municije treba i sve, ali je zato bila efikasna za sve. Pucanje i kako sam bio ležao i pucao na njih sve, i oni po meni pogodili su me, koliko sam imao sreće, pogodili su me u okvir puške, bubanj i pogodili su me u pušku. Meci zabili sve, tako da su mi, više nisam, morao sam se povući, vratiti sa tog položaja, nisam više imao čim pucati više. Da. I onda sam se dao tu taj Ultimax dalje prebacio, a Haramina je bio ranjen, sad je umro je, dobio metak u prsa i sve, i onda sam uzeo njegov Ultimax i sve bubnje što sam imao cijev rezervne i nastavio dalje ići. Pucati, ratovati, što ja kažem, da je cijelo vrijeme s njime. Taj Ultimax je bio sa mnom na Kuprisu. Da, svaka čast. Dobro, i znači onda kad je bila ta akcija oko kafe bara London, onda je dakle Babić isto došao i sa još sa skupinom ljudi. Oni su išli s druge strane i sredinu tamo ceste. Tako je, da. I onda je Babić zapravo i ostao sa dijelom ljudi tu na tome položaju da spriječava prodor prema Borovo naselju. Ali ne, on je jedan dio ostao tamo ljudi, taj dio za ostane. Babić je noć 12. na 13. Se otišao u Komec napraviti dogovor za ići kod Ive Kovačića, kod pokojne Kačike u sobi. Znam ja kad koga u sobi, sam ja bio tamo u sobi, sam ja bio sjedio tamo u sobi, sam ja dolazio stalno tamo kod Kačike, kupao se i sve i ja sam tamo se došao preizvuč, bio sam ranjen, ošao preizvuč, prljavo bio krvao, ošao skinio trenerku neku i sve, obuko baš uniformu još, ono što sam imao. I samo da te prekinem, znači 12.11. su Arkanovci i JNA uspjeli doći skroz do rijeke Dunav i zauzeti Dunavski silos. I 12. je potpuno bila presječena komunikacija. Jer mi 11. ja mislim, tu noć kad je bilo, Haramina kad je bio ranjen i sve, Ivan Kapular, zeci njih 10 su njega nosili prugom za Vukovarsku bolnicu. Tako je, 11. su još uspjeli doći, tako je. Odneli ga u bolnicu, a i umre u bolnici u Hrskoj. Da, i to uz Dunav. Prugom, tamo prugom uz Dunav, skroz. Dobro, i onda je sastanak se održao, dakle, 12.11. kod Ive, odnosno kod ovoga u sobi, dobro? Da, 12. se održao sastanak, dogovorilo se da se na linije povuku, Trpinjska cesta da liniju povuku, da se povuče sve prema
periodi vojska se izvuče, da se utvrdi jedan dio Borovo naselje, smanji linije, zbog ljudi i svega. I sve se osigura da je tvornica i taj dio sad povuče. Znači sve ove ulice što su bile isturene do pruge i do ovog dijela Borovske ceste, da se povuče sve. I tu noć se odlučilo da će izaći 25 ljudi van. Nešto iz Tigrova, Kapolar, Marko Babić i ne znam još koji su bili tamo iz Borova. Pokojni Robert Zadro. Da će ići van, jer kao pošto je tata mu sve, da ide on. Išao Jurić, išli su nešto iz policajaca i Varaždinaca. Išli oni. I ovi dečki. Ja sam bio na tom sastanku i dogovorili su da idu van. I ja sam rekao, dogovorio se i ja sam ostajao da ostajem, da liniju organiziram Banijsku i sve povučemo položaj nazad. Dobre. I noći su oni trebali krenuti u 12 sati 00 da se kreće. Iz pizzerije Abacije, jel tako? Tako je. I ja sam otišao to položaj sve i otišao sam u mjesto zajednicu Nikola Demonje da legnem spavat. Ja sam bio umoran cijeli 2 dana, nisam spavao, vratio sam sve. Legao sam spavao, sad da ujutro mogu prebaciti položaj. I još sam bio na svojoj liniji, tamo gdje sam bio na Banijskoj položaju, gdje su ovi moji bili, gdje su radili straže i sve, ovi su bili. Dečki, rekao sam mi da ja ne idem van, da ja ostajem, rekao sam da će ovi ići, ali da ja ostajem, da ja ima sve i nisam ni stvari svoje opremu imao, što sam imao sve, pušku, ostalo sve dole, ja sam imao na 3-4 mjesta stvari opreme i stalno sam uzimao. I otišao sam spavati u mjestu zajednicu Nikole Demonje, da bi me oko 12 sati došao pokojni Robert Zadro do mene, ja mislim da je bio s njime Tomica Jakovljević, ne znam ko još. Sve je doveo Ante Jurić, da sa mnom, došao je sa mnom da razgovara, ja kažem šta trebaš, on kaže ja večeras neću ići van, ja kažem dobro, zašto nećeš ići van, kao ti bilo dovoljno, da, ali ja sam odlučio radi da meni brat Tomo treba izaći van, on bi da ide van za Vinkovci i sve, ja kažem dobro, onda tu. Rekao, zašto si došao do mene, šta sam ti ja sad bitan u životu? Kaže, vidi, moj te tata volio kao sina i cijenio i rekao mi, ja sam odlučio da te zamolim da mi mog brata Tomu ti ispratiš do Vinkovaca, jer jedino tebi vjerujem da ćeš brata dovesti do Vinkovce, a nećeš ga ostaviti nigdje, ako bude bilo šta. I ja kažem, pa ja ne idem van. Kaže, ti ideš van, a ja ostajem sad, mijenjamo se. Ja kažem, neću, pa ja kažem, neću, ja sam se dovoljno. Kaže, ne, aj molim te, nemoj, poslušaj me, aj napravi tako. Kaže, ti ćeš jedini oči, ti izaći i kad budeš išao van, ćeš napraviti brata mi sačuvati, tako je bilo. A ovi drugi, vidi, ja kažem, pa on ide sa svojima, kaže on, nikom ne vjerujem tebi. Svaka čast. I tako da sam ja onda po njegovom išao ja van, sam izlazio van, jer je bio sad, ja mislim, i Tropšek i Lada su bili u toj grupi, s nama išli i Dule. Ja mislim da. Oni su mlađe ljude koji su mogli hodati, koji su mogli da se mogu izaći. I tako da smo mi, ja sam onda Duleta i upoznao, faktički Tropšeka sam isto vidio po 2-3 puta, tek smo kasnije se upoznali posto Vinkovcima i Ladu sam upoznao. Znao sam ga on izviđeno, nisam ga znao, tek sam ga tamo upoznao u Vinkovcima kad smo izašli van u proboju. I išli smo taj dio proboja, oni su još me čekali, trebali su 12, krenuli smo u 1 sat noći, direktno prugom prema Bršadinu, pored kukuruzom i prugom. Došli smo pred Bršadin, neki bunker bio jer sam ja teo s pokojnim Marinkom Bosanac da ga idemo uništiti, pa mi nisu dali, pošto smo se trebali vraćati tamo ponovo. Vidi, ja sam ciljem išao iz Vinkovaca da se vratim, da ću to reći javno nekim ljudima, tako neške stvari. I došli smo u proboju tu noć do mosta Nuštarskog onog, Vuke i sve, i sad već smo došli položaj, prošli smo njih, treba preći Vuku, pa ići se skidati i plivat, a ja, pošto sam već dobio neku astmu i dobio sam na sajmištu, tamo sam popušio bojeve otrove, suzavci, sve i nije mi bilo dobro, već sam počeo kašljati, astmu sam alergiju dobio tamo kad su mimo bacačke granate stukli sa suzavcima i otrovima. I sam mogao disat, već me počeo gušti, astmu sam nekako dobio od hladnoće i svega toga, a počeo sam kašljati u noć. Tu noć u probe, kad smo išli, ja sam nešto kašljati svi, ja sam bio lud za kašljanje, nisu me mogli smijeti, jednostavno sam počeo. I
došli smo, ja kažem neću plijati preko Vuka, ja odu preko mosta, ne mogu, idem, ostanite vi tu, vidimo sada je frka, kuš, ovaj će vamo, tu kaže ima na bunker zasjeda na mostu, ja kažem vidi, ja idem preko mosta, ako čujete pucanje sve, vi se okrenete na drugu stranu, znači da su on tu, ja ne mogu preći, tu su, pobili smo sve gotovo. Ostaću i fajno ne odustajem. Ili ću preći, rekao imate odluke. I bio je Zdravko Brkić je kao bio vodio, on je bio neki lovac, pa kao je znao put, pa nas je tu nešto vodio malo tamo, pa su izgubili neke stvari, malo su se bojali, pa sam ja neke stvari preuzeo, na kraju sam ja bio preuzeo kolonu vodeći da idem prešao preko, ja prešao sam preko mosta, sjeo preko mosta sa strane, pogledao, još ja vidio, jer sam ja vidio odmah u startu da je problem, nastoje, prešao sam dio i tamo malo dalje i vidim na cesti mine ukopane s naše strane, tenkovske i sve, i odmah sam posumnio da su paštete po travi. I ja stao sa strane i stavim na cesti i travi, ovi dolaze i idu leću u kanal, ja kao dište, ovi legu se, pazi, alo, dičete, kao što? Rekao, pazite, ima mina, garantu, nemojte leći, pazite di leći, a ovaj zaleća, kakve mine, ja kažem vidi, pazite di stajete, minirano je dalje, sve. Morate vidjeti, kad budete, stanete tu pored ceste, na cestu, rub ceste, legnite, smiri tako, tu nemojte da vidite, to nije, rekao dalje, rekao trava je 100% minirana, nemojte vidjeti. I mi šta čekali i sad smo čekali jutro, ovi htjeli ću unušta da uđemo, još je noć bila. I ovaj kaže, aj najbolje, ne, sačekat ćemo jutro, da nas ne bi pobili, kad svane, pa ćemo... A vi ste znali da je Nuštar u našim rukama? Da, vidi, mi smo po onim vezama što su oni komunicirali, prije znalo se da je Nuštar naš. Vidi, znaš da su veze imali za podništu, jer se čulo neka... Je, ali kasnije su nestale veze, znaš, i... Da, znalo, ali se znalo da je Nuštar, da, ali vidi, mi smo stali pred Nuštar, čekali, ujutro iz Nuštara, kad se svanilo, počeo se pucati granate prema Marincima i mi vidimo jedan dio vojske naše, jedan vod, trči valda linija, tamo od Marica napadaju, da brane gdje je groblje. I idu tamo gore. A mi stojimo s ove strane i ležimo i čekamo i gledamo. Vidi, oni su isto naivno išli, mi smo bili, pobili bi se. Kuš, oni 100 metara dalje idu gore, kolora. A mi ležimo i čekamo. I onda kad smo to vidjeli, lagano, i onda smo se ustali dvojicu ili trojicu smo poslali da odu u Nuštar do straže, da jave da mi dolazimo. I oni su otišli, javili i onda su došli po nas i mi smo ušli sve unutra. Svaka čast. I tu, onda sam došao u Vinkovce, jedan dio njih je pokupio šao za Zagreb, a ja, Lada, Tropšek, Dule, još jedan dio ljudi, tamo smo u Vinkovce došao, ja sam završio u bolnici na injekcijama i tabletama. Poštovani gledatelji, molim vas zapratite moju stranicu na Facebooku, Bitka za Vukovar, najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu, a kako biste mogli primati obavijesti o novim objavama. Također vas molim da zapratite moj YouTube kanal, Damir Plavšić, Bitka za Vukovar, jer na njemu također možete pogledati puno zanimljivih filmova. Zahvaljuje vam branitelji Vukovara, Damir Plavšić. Razgovor je vodio i snimao vukovarski ratnik Damir Plavšić, koji je i autor serijala Oči u oči sa herojima Vukovara, Istina o obrani grada. Zbog širenja istine o obrani grada Vukovara dozvoljeno je dijeljenje ovoga filma.